connection, idea, inspiration, but also results. Being evidence-based because it leads to more impact for the individual, in their career, for the brand and for the discipline. Zameraj sa na podstatu. Lebo je to tá najväčšia, najdôležitejšia, najvýznamnejšia konferencia o marketingu na Slovensku. Snažíme sa nájsť nejaké nové kontakty, možno nejaké nové spolupráce. Ty přednášky všechny byly skvělé. Na Klieštika bolo to veľmi ľudské a také touching. Ja si myslím, že po tom obede to bolo aj trošku také potrebné.